njih bitne, dakle to je posao opozicije, onda kaže, ti si bio kod mene kad ti se telila krava, znaš ono, pa si me tražio. To je nemoralno. To gledamo već 5 godina, 7. Možda samo nešto vezano za desnicu saborsku koja je već išla s inicijativama zatvaranja granica, ilegalnih migracija, granice sad vidim od ove ultimatne vladi. Ne može to vlada riješiti, vlada, nijedna vlada to ne može riješiti. Tu, mislim da polazim iz pozicije osobe koja o tome ima pravo govoriti, jer sam bio vrlo otvoren i permisivan i liberalan prije skoro 10 godina kad su bili stvarni problemi. Ovo sad su sumnjivi tipovi koji prolaze granicu i tu policiji treba dati maksimalne ovlasti da to suzbije. I ona to radi do granice mogućega, preko toga ne može se počelo pucati. Granica je granica, dakle, nešto sam ovdje govorio i tokom. Granica je granica, tu prestaje i počinje nacija, nema Europe bez granica. Na kraju krajeva malo je i suludo govoriti ljudima koji su ginuli za te granice, da sad odjednom nema granica. Ima granica. Nema privremeno graničnih kontrola, s mogućnošću da ih se uvijek, u prvom trenutku nesigurnosti, a nacionalna sigurnost je sve, ponovno uvede. I to rade Slovenci. Normalno. Austrijanci, sad će početi Mađari, pa će početi Slovaci, pa ćemo početi mi, ostali su nećemo jer su na našem istoku sve države koje nisu u Schengenu, dok god se Bosna i Hercegovina ne dovede u neku vrstu administrativnog reda i funkcionalnosti, to će biti ovako. Dok god predsjedništva trenutno, predsjedavajući Komšić, ide u New York i nakon 2 šljive održi govor u kojem Hrvatsku proglasi maltene Trećim rajhom, to neće biti dobro. Dakle, bavi se problemima koje tvoja država uzrokuje Europi i nama. I to namjerno radite. To je plan. To nema nikakvih džihadista. Su obični muljatori, lopovi, banda. Uz prešutnu podršku sarajevske oligarhije. Tako. A mi podržavamo Bosnu da uđe u Europsku uniju. I ja to radim vrlo iskreno. I iz vlastitih pobuda i razloga. Jer prije nego što oni uđu u Europsku uniju, pa makar kao drugorazredni član, možemo čak i to razmisliti, to neće biti reda. Neće biti reda. I ne možete onda upirati prstom u policiju, a boga mi ni u ovu vladu. Za razliku od Plenkošenka, ja imam nekakve rezidualne, u forenzičkim tragovima prisutne elemente etike, pa te ne mogu baš optužiti za nešto, ne mogu biti baš takav denuncijator. Dakle, vlada za to nije kriva, a rade šta mogu. Ja na njihovom mjestu bih se ponašao vjerojatno isto. U 10 stvari u 8 bi se ponašao totalno različito, u jednoj tak, a ovdje bi se ponašao isto. Tako da predlažem ekipi